Opel na bombastičen način ga odbeleža najnovото lansiranje na GSE sportskata linija modeli so koncept istovremeno podgotven za vistinskiot i virtuelniot svet. Corsa GSE premijerno gi pokaža karakteristikite na predstojните električni modeli nameneti za beskompromisnite, koga performansite se voprašanje. A tijes impresivni. Ljubitelite na brziната će možda da gi počustuvaat vo može bi najpoznatata trkačka simulacija kada nizinite 800 konji, tja zabrza do 100 km na čas za samo 2 sekundi i dotera do maksimalna brzina od 320. Za ove brojki treba da je zaslužen i aerodinamični dizajn koji pleni so agresivnosta. Ostrite liniji, preciznite konturi i tehničkite detaljima obezbeduvat nedvosmislen karakter. Gi zabeležujeme specijalnite zavestički naprednite i zadnite krila, efikasnite aerotrkala, aktivni od difuzor i aerodinamični od spoiler, koji na automobilot mu davat optimalen balans među izgledot i performansite. Kako što dolikuva, vnatrešnost je inspirirana od trakačkite pateki, so svojot minimalistički koncept, no vozačot mu nudi od ništo nekontaminirano iskustvo. Mali od sportski upravovač ovozmožuva sovršen pogled na head-up displejot, dodeka doполнителните ekrani celosno se eliminirani, sevo funkcija na maksimalnata koncentracija i uživanje vo vozenjeto. Opel so svojot koncept vsušnost sakaže da pokaže, deka trite bukvi GSE, vrežani vo kolektivnata memorija na ljubitelite na markata, vojdnina će bidat simbol za spoj na tehnologijite, performansite i inovacijite. Kolku tije će gi pomestuvat granicite na voobičajnoto, kupovačite će možda da doznaat kaj Moka GSE, koja već je dostupna za narački.